кыямат күнүндө өкүнүп калган адамдар жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийин ошондой өкүнүп калбаш үчүн кээде адам инсандык кылып кемчилик кетирип койгон болсо, ошол кемчилдик үчүн өзүнүн кээ бирки каталарын эске алып, Алла Тааланын ырайымынан үмүт үзбөсүн деген максатта эки нерсе туурасында сөз кылабыз. Биринчиси кыямат күнүндө өкүнгөн адамдар туурасында, экинчиси бул дүйнөдө инсан канчалык кемчилик кетирсе дагы эч нерсеге карабастан Алла Тааланын ырайымынан, мээриминен үмүт үзбеши керек экен туурасында сөз кылабыз. Жаратуучубуз Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Чындыгында бул дүйнө ар бир инсан үчүн сыноо. Ушул дүйнөдө ким жакшы жашайт экен, ким жаман жашайт экен, Алла Таала берген нематтарды ким жакшы жакка колдонот, ким жаман жакка колдонот, ким өзүнүн Роббисине, жаратуучусуна баш ийет, ким өзүнүн Роббисине баш ийбейт деген сыноодо жашайбыз. Кээ бирки адамдарды Алла Таалам акча, мал, дүйнө, мансап менен сынаса, кээ бирки адамдарды илим, билим менен, кээ бирки адамдарды оору, кыйынчылык менен, кедей, кембагалчылык менен сынайт. Ошондуктан Алла Таалам бизге бул дүйнөнү сыноо кылып бергенден кийин Алла Тааланын бул сыноолорунан биз ийгиликтүү өтүшүбүз керек. Ушундай сыноолордон ийгиликтүү өтүш үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде кабар бергендей, кыямат күнүндө бир нече адамдар кайгырат. Ушул дүйнөдө тирүү кезимде ушул иштерди кылып калбапмын, же болбосо ушундай адамдарга эришпепмин деп кайгырып калышат. Ошолор туурасында сөз кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала Фуркан сүрөсүнүн 28-ci 28-ci ayetinde mınday deyit. Ya leyteni lem ettehiz fulanan halila. Ondan munuku ayetті dağın koşup okusak toğrarak болады eкен. 27-ci ayette, şol Furqan сүрөсүнүн 27-ci ayetinde Allah Taala mындай деп атат. Arapçasında sizlerge yaxşı kılıp okup bergenге hareket kılayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme ya'uddu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sabila. Ya veyleta leyteni lem ettehiz fulanan halila. Kıyamet gününde özünün denesine, özünün jaşoosuna, özünün ahiretine, özünün bala çakasına, özünün mamleketine, eli jerine, özünün dinine zulumduk kılganlar ушундай сөздү айтып кайгырып калышат экен. Бармактарын тиштеп, "О, аттиң, мен пайгамбардын артынан ээрчисемчи. Ошол күнү бул дүйнөдө жашаганда мага мүмкүнчүлүк бар эле, өзүмө оңдогонго, аракет кылганга, жашаганга, намаз окуганга, зекет бергенге, бирөөгө зулумдук кылбай койгонго, туура жашаганга, адал менен жашаганга, адилеттүү болгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Ошол күнү пайгамбардын айтканын кылбапмын. Ошол күнү пайгамбардын артынан ээрчибепмин" деп кайгырат экен. Ошол эле убакта мындай деп айтат экен. Андан кийинки аятта айтып атат. "Я вайлата лейтани лем аттагиз фуланан халила. Лакад адаллани ани зикри ба'да из жа'ани ва кана аш-шейтану лил-инсани хазула." О, кандай гана өкүнүчтүү аттиң. Мен баланчаны шерик кылып, дос кылып, баланчанын артынан ээрчибей эле койсом болмок экен. Мага акыйкат келгенде, мага Кудайдын жолу келгенде, намаз оку деп айтышканда, зекетиңи бер деп айтышканда, зулумдук кылбагын, адилеттүүлүк кылгын, садакаңы бергин деп айтышканда, менин досторум, шериктерим, балким аялы болушу мүмкүн, анын достору болушу мүмкүн, балким анын жанындагы бир туугандары болушу мүмкүн. Алар булар ошол туура жолдон
адаштырган адамдарды эстеп айттың ай, ошол адамдарга ээрчибей эле койсом болмок экен деп кайгырат экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кыямат күнүндө кайгырып калбаш үчүн бул дүйнөдө бизди жакшылыктан, ийгиликтен, адилеттүүлүктөн, туура жолдон адаштырган адамдарга дос болбошубуз керек жана алар менен бирге болбошубуз керек. Кээде адамдар жакшылык кылайын дейт, зекет берейин дейт, садака берейин дейт, намаз окуйын дейт, бир тууганыма жакшылык кылайын дейт. Анда анын жанындагы туугандарыбы, досторубу, балким аялыбы, ар кимдер аны азгырышат. Жок, азыр сен зекет бербей эле кой. Сенин бул жакта иштериң турат. Садака бербей эле кой. Бул жакта иштериң турат. Бир тууганыңа жакшылык кылбай эле кой. Бул жакта азыр сенин бизнестериң бар. Ушуларды бүтүрүп ал. Балдарың, өзүң балдарың карабайсыңбы? Өзүңүн биринчи буларды кылбайсыңбы, буларды кылбайсыңбы деп адамдарды жакшылыктан тосуп калышат. Намаз окуйун десе бир аз туруп тур. Сен таза адамсың. Намаз бул кемчилиги бар адамдардын иши. Ошол кемчилиги барлар намаз окуйт, сен тура тур. Сен жакшы адамсың. Сен бул жакта жакшы иштерди кылып атпайсыңбы? Элге кызмат кылдың, ал бул деп ар нерсени айтып, адамды азгыра турган адамдар бар. Ошол адамдарга ээрчигендер кыямат күнүндө ушул сөздү айтышып аттен кылышат экен. О Раббим, биз кандай жаман иш кылып койдук. Баланчанын артынан ээрчип жүрө берипмин го. Баланча жылдыздын артынан ээрчип жүрдүм. Баланча ырчынын аркасынан ээрчип жүрдүм. Баланча байдын аркасынан ээрчип жүрдүм. Баланча досумдун аркасынан ээрчип жүрдүм. Баланчанын биримдигинен, баланчанын бир нерсесинен деп ар кимдин артынан ээрчип жүргөндөр. Баланчанын партиясынан деп кандай бир группа болсун, жамаат болсун, ар кимдин артынан ээрчип туура эмес жолго баргандар кыямат күнүндө ушул сөздү айтып кайгырышат экен. Биз сабак ала турган нерсе бизди туура жолго баштабай турган, жамандыкка эриште турган достордон, жан жолдоштордон, ушул жака алып бара турган бардык адамдардан этият болуп, алардын ушундай жаман жака үндөшүнөн биз алыс болушубуз керек экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө ар бир инсан кемчиликтүү. Бул дүйнөдө ар бир адам кемчилик кетирет, адашат, билип кылат, билбей кылат. Бирок шайтан азгырып, ошол адамды сен ушундай жаман иштерди кылып койдуң, күнөөгө баттың, андай кылдың, мындай кылдың деп инсанды азгырып, жакшылыкка баруусунан тосуп коет экен. Ал нерсе ошол адамды ичиндеги, жүрөгүндөгү ыйманы болсо дагы, жок, сени Алла Таала эми кечирбейт, сен күнөөгө батып кеттиң, жаман адамдарга кошулуп кеттиң. Болду, эми сен ушул бойдон калышың керек. Мурунку жүргөн бойдон жүрүшүң керек. Жакшылыкка кайтсаң болбойт эми деп шайтан азгырып, адамдын жүрөгүнө үмүтсүздүктү киргизет экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай дейт. Абан деген сахаба айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп жатканын уктум дейт. Ма ухиббу анна лид-дунья ва ма фиха би хадихил ая. Бул дүйнөдөгү эң сүйүктүү, эң мен үчүн эң Алла Тааладан чоң үмүт бере турган ушул аят деп айтты дейт. Я ибади, бисмиллахир-рахманир-рахим. Я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматилла инналлаха ягфируз-зунуба жамиа. О Алла Таалам өзүнүн кулдарына айтып жатат. О менин кулдарым, о менин пендем, сен өзүңүн напсиңе көптөгөн зулумдарды кылып койдуң, чектен чыгып кеттиң, намазды окуй албай калдың убагында, кечиктирип койдуң, зекетиңи бере албай калдың, балким арак ичип койдуң, балким чегип койдуң, балким жаман жолго барып койдуң, балким ушундай адашып калдың. Кандай бир убактарда сен адашып жүрдүң. Бирок сен Алла Тааланын ырайымынан үмүтүңдү үзбөгүн. Чындыгында Алла Таалам сенин күнөөлөрүңүн бардыгын кечирүүчү, ырайымдуу, мээримдүү зат дейт. Ушул хадисти айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга bir sahaba mындай дептир. Я Расулаллах,
Allah Taala günülördün bardığın keçiret dep jatasız. Al emi kimde kim Allah Taalaga şerik kılıp koysa emne bolot degen eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, bir gana kimde kim Allah Taalaga şerik kılgan boydan ötüp ketken bolsa Allah Taala anın oşol günösünü keçirip eyt degen eken. Allah Taaladan başka biröden jardam surap, Allah Taaladan başka biröge sıyınıp oşunday çoң günö menen ötken bolsa Allah Taala anın günösünü keçirip eyt depdir. Demek andan başka bardık günölördü Allah Taala keçiret dep ümit koşuruz gerek. Hazırkı biz aytkan kemçiliklerden bardığı kaysıl wagtda bolbosun, kanday bolbosun, ötken nerse öttü, al nerselerden bardığını jabıp, toba kılıp Allah Taalaga kaytkan bolsak, Allah Taala bizdin tobabızды kabul kılat eken. Oşonduktan urmatlı bir tugandar, bizden murunku ötken kemçiliklerdi aytıp, "Jok, men oşol boydan kalışım gerek. Men günöge batıp kettim" debesten, günüňiz kançalyk köp bolsa dagın Allah Taala'nın ırayımından, meýeriminen ümit üzbesten, bugün bolsa bugün, azır bolsa azır, munuku neseriňizden bardygyny unutup, Allah Taalaga tez wagtda kaýtışyňyz gerek eken. Daha bir hadisde deyit, an İbn Abbas radıyallahu anhuma qal, ba'atha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila al-Vahşi qatil Hamza radıyallahu anhu yad'uhu ila al-İslam. فقال كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتله أو زنى أو أشرك يلقى أثاما. Bu jada okuyan aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün awası bolgan Hamzany öldürüp koygan Vahşi'di İslamga çakırıp jatat eken. Oşonda Vahşi'de İslamga çakırıp barışkanda Vahşi mындай depdir. Antip men İslamga çakırıp jatasaňar. Bu İslam dininde aytıp jatpaýby? Kimde kim adam öldürgen bolsa, zina kılgan bolsa, şerik kılgan, Allah Taala şerik kılgan bolsa, al adam öte çoň günö iş kıldı. Aga kıyamet gününde öte çoň azaplar bar dep jatpaýsaňar bu. Jana töbelüktü dozokda bolat dep jatpaýsaňar bu. Men peygambarymyzdyn awasyny ötürüp goýbodum bu. Men üçin keşirile turgan, meni keşire turgan, meni kabul ala turgan mümkünçülük barby degende Allah Taala uşul ayatda düşürgen eken. İlla men taba ve amana ve amila salihan fa ulaika yubaddilullahu seyyiatihim hasanat. Allah Taala şol ayatda düşürgen eken, bir gana kimler towba kılgan bolsa, iman keltirgen bolsa, jana jakşy amallarda kılgan bolsa, al adamlardan murunku ötken jaman günölörünü Allah Taalam jakşy işlerige sooptorga aylandyryp goýat degen. Oşonda Vahşi mындай dep aytgan eken. O Muhammed, bul siz aytkan nerse öte kıyın şart eken. Towba kılsın dediňiz ayatda, iman keltirsin, jakşy amallarda kılsın dediňiz. Balkim men bul nerseni kıla alбай kalsamçı dep aytkan eken. Onda Allah Taala giňki ayatda düşürgen eken. Fa'anzalallahu Taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Taala şerikten başka, Allah Taala'nın özüne şerik kılıp koygandan başka günölördün bardygyny Allah Taala kimge kalagan bolsa keçiret degende Vahşi mындай degen aytkan eken. Bul jerde Allah Taala'nın özünün gana kalagy galdy eme. Allah Taala menin günömdü keçirebi eme keçirbeýi bilbey kaldym degende Allah Taala biz başynda aytkan ayatda düşürgen eken. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Kul min aytlarıma, menin kullarıma, menin pendelerime aytkın. Özlerinin nafsisine zulümlük kılıp, adaşıp, kemçilik kılıp koygan adamlara aytkın. La taqnatu min rahmetillah. Allah Taala'nın ırayımından, meýeriminen, keçiriminen hiç kanday ümitiňizdi üzbegüle, albette Allah Taala günölördün bardygyny keçirүүçü dep oşul ayat düşken eken. Oşonda Vahşi owa oşunday dep durup oşul ayatty ukkandan keyin İslamga girgen eken. Hormatly musulman bir tugandar, gördüňizler ayatda aytkanday bul okuýada aytkanday Allah Taala bizdin bardyk kemçiliklerimizni keçiret eken. Oşonduktan hiç kaçan biz Allah Taala'nın keçiriminen hiç kaçan hiç wagtda hiç kaysi yerde Allah Taala'nın keçiriminen ümit üzbesden ardayım Allah Taala'dan keçirim surap towba kılıp yetişip kalışыбыз gerek.
Bul dünýede tirik turabızby, bul dünýede oýlangonga, bul dünýede dem alyp turganga, jaşap turganga mümkinçilik barby? Demek bizde hormatly otuganlar mümkinçilik bar eken, oşul mümkinçilikdi faydalanyp Allah Taalaga towba kılıp, Allah Taalanyň yrayymynan, meriminen hiç kanday ümitdi üzbesden aldaga garap hareket kılsak bolat eken. Andan keyin mundan dagy başka ayatlarda aytaýlyk. Ali radıyallahu anhu ayet qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma anzalallahu aleyhi ayeten arca min qawlihi ve la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem munda dep aýyp жатат. Allah Taala en çoň ümitlendirgen ayat düşürgeni bu Kur'an-ı Kerimde. Maňa uşul ayat diýdi. Ve la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kıyamet gününde Allah Taalam saga senin suragan nerseni bardygyny beret dep aýtdy diýdi. Andan keyin sen razı olasun. Dep uşul hadistin ayagında fadakhartuha li ummeti yawmal kıyama. Oşol maňa berilgen çoň mümkinçilikdi kıyamet gününde men saktap koydum diýdi. Andan keyin İbn Abbas mындай dep aýtdy. Peygamberimizdin razıçylygy antadkhula ummatuhu kulluhumul cennet. İbn Abbas radıyallahu anhu aýtdy. Peygamberimiz kaçan razı bolat diýdi? Özünün bardyk ümmeti beýişke girgenden giyin razı bolat diýdi. Demek hormatly musulman bir togandar, Allah Taala bizge şunda çoň mümkinçilik beripdir. Biz özübüz kemçilik kıldık, hata ketdik, kede namazda, kede zekette, kede sadakada, adamlar menen bolgan mamulebizde, kede adaş bilip kıldık, bilbey kıldık, şunda kemçilik dedi. Ketirip kalgan bolsak, Allah Taala bizden günölerimizi keçiret eken. Ikincisi, Allah Taala dagın peygamberimizge şunday mümkinçilik beripdir, özünün ümmetine şapaat kılganga. Oşon üçin hiç kaçan kimden kanday günösü bolsa dagın, kemçiligi bolsa dagın eş nerseden ümit üzbesden Allah Taalaga kaytyp towba kılganga en çoň mümkinçilik bar eken. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun dagın en meni ümitlendirgen ayat uşul dep Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu da mınday diýdi. Qala Abu Abdullah al-Qurtubi حكي أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فإنه لا يشاكله إلا بالعبد العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. Abu Bakr radıyallahu anhu dağın bul jerde mınday dep aýyp жатат. Men Kur'an-ı Kerimde başından ayağına çeyin okup çıktım. Al jerde en çoň ümit bere turgan adamga, uşul adamdy bir kıyınçılıktan alıp çıkıp gide turgan Allah Taalanyň yrayymynan, meriminen en ümit bere turgan ayat uşul boldu diýdi. Har kim özüne ılaýykdysyny kılat degen ayat meni öte çoň ümitlendirdi diýdi. Bul ayat kanday ayat dese, insanga bul kemçilik jaraşykdy. İnsan hiç kaçan 100% barlyk jagынан tolluk bolup periştedey bolup kalbayt eken. Söz türde insanda kemçilik bolat eken. Bul tabiiy nerse eken. Alemi jaratujyga, uluu zatga bul keçirimdүүлük, yrayymdуулuk, merimdүүлük jaraşat eken. Demek insandan kemçilik etken bolsa Allah Taala özünün merimdүүлügi menen, keçirimdүүлügi menen Allah Taala özünün kuldarynyň kemçiliklerini keçirip Allah Taala özünün kuldarynyň towbasyny kabul kılat eken. Andan keyin Umar radıyallahu anhu dagın oşul özüne en ümit berip turgan ayat torasında mınday degen eken. Qara'atul Qur'ana min awwalihi ila ahirihi falamma ra fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi ta'ala ghafiriz zambi wa qabilit tawbi şadidil iqabi zit-tawl. Umar radıyallahu anhu dagın aýyp жатат. Men Kur'an-ı Kerimde başından ayağına çeyin okup çıktım. Birok Allah Taalanyň insanga ümit berip insanı şunday canlandırıp tura turgan uşul ayattan küçtü ayatty görbödüm diýdi. Bul ayat mınday diýdi. Allah Taala günölerdi keçirүүçü, towbalardy kabul kılүүçü degen ayatty okuganda men mundan başka, mundan öte turgan
ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү, кечиримдүүлүктү адамга чоң үмүт бере турган мындан күчтүү аятты таба албадым дейт. Урматтуу бир туугандар, демек бизге берилген мүмкүнчүлүк өтө чоң экен. Бул дүйнөдө кайтканга, тооба кылганга, адамдардын акысына кайтарганга, инсан өзүнүн жашоосуна, өткөн убактысына, ой жүгүрткөнгө, тооба кылганга, адамдардан кечирим сураганга мүмкүнчүлүк барбы? Демек, ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, жана башында айткандай, кыямат күнүндө өкүнүп калуудан мурун ушул азыркы аяттарда айткандай Алла Тааланын өтө кечиримдүүлүгүнү, ырайымдуулугуну, мээримдүүлүгүнү, тообаны кабыл кылуусуну эске алып, ар убакта кайсыл убакта болсо дагы тез Алла Таалага кайтып тооба кылып калса болот экен. Эми ушул халифалардын үчүнчүсү Осман разияллаху анхунун айткан сөзүнө көңүл буруп көрөйлүк. Osman radıyallahu anhu'dan aytjat: "Qara'tu jami'al Qur'ani min awwalihi ila akhirih, falam ara ayatan ahsana wa arja min qawlihi ta'ala: Nabbi ibadi anni anal gafurur rahim." Osman radıyallahu anhu aytjat: "Uşul ayat deyt, maňa şunday küç berdi, şunday Allah Taala'nın eň adamdy ümittendire turgan ayaty uşul ayat dep esepdeymin." Bul ayatda meni Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytjat deyt: "Menin kullarıma, menin pendelerime kavar bergin. Anni anal gafurur rahim." Çındığında albette men keçirimdүү jana ırayımdуу zatmın dep Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytıp жатат. Osman razıyallahu anhu uşul ayatты okugandan keyin eň maga ümitті berip turgan uşul ayat boldu dep aytkan eken. Demek urmattуу musulman bir tugandar, biz hiç wagtda keçigip kaldık debesden kaysyl wagtda bolsa dagın mümkünçülük barında Allah Taalaga tooba kılıp kaytıp kalsak bolat eken. Demek urmattуу musulman bir tugandar, uşunday biz ar wagtda Allah Taalaga tooba kılıp kaysak bolat eken. Uşul Allah Taala bizge bergen mümkünçülüktördü toora paydalanyp ar birimiz Allah Taala'nın ümitün, meriminin, ırayımından, ümitimizni üzbösten Allah Taalaga kaytıp kalaylık. Başında aytkanday bizge Allah Taala mümkünçülüktü berdi. Bugünkü günde bardak adamdaga Allah Taala'nın eskertүүsü, Peygamberimizdin aytkan hadisleri, minbarlardan, internetten, kaysı yerden bolsa dagın jetip turat. Kimde kim özünün işi turasında, özünün ketirgen kemçilik turasında izdegen bolsa söz türde tabat. Oşolordu taap özünün kaysı yerde kemçilikleri boldu, oşolordu eske alıp Allah Taalaga tooba kılıp kaytış gerek. Kim zekat bergen bolsa zeketini berip kalganga bugünkü günde mümkünçülük bar. Kimde kim namazlardan okubay kalgan bolsa, kimde kim bir tugandar menen arasında mamilesi bozulgan bolsa, alar da oňundap, üý bülesinde problema, kemçilikler bolgan bolsa, alar da oňundap tooba kılıp Allah Taalaga kaytıp kalganga mümkünçülük bar eken. Allah Taalam barыбызdan bilip kılgan, bilbey kılgan günölerimizni keçirip Allah Taalam özü aytkanday, "O menin kullarım" degen çakırusuna bizi girgizgen bolgan bolsun. Kıyamat gününde Allah Taalam barыбызdan günölerimizni keçirip eki dünýede şermende kılbasın dep Allah Taala'nın ırayımından, meriminen ümit kılıp Allah Taalaga dua kılıp ketebiz. Urmattуу bir tugandar, Allah Taalam bizdin kılgan ibadatlarыбызды kabul kılgan bolsun. Keyinki jumadan kayradan jolukkança salamatda kalыңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.